Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-6 halaman 16. Silahkan dimulai. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Ya-nya juga panjang ya. Ah, Ya. oh ya. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Bayinat. Jadi hamas. Ah, Ya. oh enggak Kemudian kalau berhenti jadi hamas ya. beneran ya Pak? Tadi Pak, Ayatim bayinat. bayinat. Bayinat jadi Ya, panjang, jadi mad ari disukun juga sementara. Bayinat karena mad iya. asli ketemu satu huruf hidup intinya. Tanya jadi pecah. Bayinat ya. Oh iya, Sekarang ulang Pak ya. ayat. Boleh, boleh. Ya. Halo? Ya. Halo? Wa anzalna fi Halo Pak. Ya, Tadi. silakan. Ya, Iya Pak. silakan. Wa Aduh jaringan. anzalna fiha ayatin bayinat. Ya. Wa anzalna fiha ayatin Ya-nya panjang. bayyinat. Ayatim. Panjang atuh. Ya. Perasaan udah panjang Pak. Tadi dibacanya ayatim. Ya-nya Iya. yang keduanya sama panjang. Ya-nya sama panjangnya. Kan mad asli dua-duanya. Itu mad badal, mad asli. Panjangnya sama. Ya. Coba lagi. Oh iya. Iya. Bismillah. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tazakkarun. Iya. Ayatim bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Kemudian yang bawah. Min a. Min min ayatin aw nungsiha. Min ayatin au nusiha. Kemudian. Qaulan sadida. Qawla qawla syadida. Kemudian. Khamsatun sa Khamsatun Jangan tong sadisuhum. ya. Ifa emang tong. Tapi jangan tong banget. Khomsatun gitu. Jangan Tung. tong. Kalau tong itu kalau ketemu Oh, kaf dan kop. Ifanya banget. oh, Khomsatun masih ada n-nya sedikit. oh ya. Bismillah. Khamsatun sadisuhum. Khamsatun sadisuhum. Kemudian. Kuti Kutilal insanu ma aksfaroh. Qutilal insanu ma akfarah. Illa man atallaha biqalbin salim. Iya, jangan auto, jangan auto ya. Ini mana yang mau ngaji itu. Jadi Atollah. gini bacanya ya. Ini nungguin Bu itu Bu Fatwananya bikin tempe ketiduran kayaknya. Ilaman atau jangan atau ya. Tanya jangan Ya. jangan jadi o. O-nya nanti disetel lo. Atau. Atau. Oh, Ilaman atau oh ya. atau Allah Oh, iya. biqalbin salim. Gitu ya. Jangan Oh iya, atau ya, bismillah. jangan o dulu. Iya. Oh iya.
illa man atallaha biqalbin salim. Dia baru tidur, baru bangun. Nanti ya Bu Pat habis ini, tunggu-tunggu. Kemudian la yai'asu. Yang terakhir. Rezeki anak soleh. La yai'as anak soleh. Iya. La yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. La yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tuh kata Allah, ini Allah berfirman, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir. Jadi kalau dikit-dikit kita putus asa putus cinta sudah biasa, putus asa dosa ya. Itu jangan. Jadi yang putus asa tuh hanya Iya, orang-orang yang kafir. Karena kalau orang Islam bunuh diri, bah berarti udah deh, nggak nggak ada tempat iya, lagi. Nah untuk bila jangan sampai. Ternyata di luar negeri banyak ya orang kaya, orang ganteng iya, bunuh diri juga. Kenapa? Kadang-kadang kita bingung kenapa? Oh ada sesuatu hal mungkin yang dalam jiwanya nggak didapat. iya, Gitu. Kita tidak boleh betul. apapun bunuh diri. Gitu ya. La Iya. yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Kemudian Min sya'air. ainnya kurang mantap. Min sya'air. Irnya iya betul hamzah ya. Itu mah kayak min sya'air sama aja kan ain dan hamzah. Ain itu kayak orang nelen ya di tenggorokan. Min Mhm. min Ah, sya'air. Nanti belajar sama Atin tuh ainnya pinter ya. iya. Ulang, Pak. Ya, Min sya'air. tuh bisa ya. Ya kamu malas ngebuka mulut aja tuh ya. Bisa sebetulnya. Ya terus. Kulna idzan satotoh. Satotoh. Kalau hanya. Sato satotoh. Oh iya ada hanya ya, Pak? Heeh. Kulna Gambarkan ujungnya ada kaknya. idzan satotoh. Seperti ujungnya ada Itu, Pak? kaknya. Tapi nggak dibaca bapak. Bapak kan kita manggil ya. Selamat datang bapak-bapak. Satotoh. Ternyata tulisan bapak-bapak tuh ujungnya ada kaknya ya bapak ya. Tapi kaknya nggak dibaca gitu. Bapak. Iya. Jangan bapak gitu. Kamu tadi satotoh. Jangan Oh iya. satotoh ya. Qulna Iya. idza syatata. Nggak bisa sih barusan. Kemudian. Wa yungsi ussahabas siqal. Belajar kamu tetap semangat. Walaupun masih belum itu ya. Kayaknya kurang semangat. Kenapa? Ngantuk ya? Capek Iya, hari ini? harus semangat, Pak. Hmm? Belum Enggak makan? juga, Pak. Enggak juga. Oh, kayaknya kurang semangat Udah malam ini. makan. Oh udah. Kurang semangat kayaknya. Masa, Pak? Oh, nge-miss yang biasa. Padahal kamu Mmm, biasanya jam terakhir loh. Tapi semangat. Malam ini kayak semangatnya kayak Yani tadi iya, hilang. Kenapa? Yuk ya, jangan terlalu banyak iya, dipikirkan, tenang aja ya. Serahkan semuanya sama Allah. Biar Allah yang menyelesaikan masalah semuanya ya. iya, Ayo. Wa iya, yunshi'us Pak. sahabas thiqal. Lepas ya. Oh, iya. Wa yungsi ussahabas siqal. Kemudian Summa idza sya'a ansyarah. thumma idza sya'a ansyarah. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin. Idza jangan ija ya. Idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Mm-mm.
Nih, kemudian ya wa nukhriju. Udah kelihatan? Belum kelihatan, Pak. Belum? Oh telat Oh, berarti internetmu ya? Nih, jaringan waduh. miss mungkin, Pak. Oh, iya. Wa nukhriju Iya, Pak, lahu makanya kadang nih mhm, mikirkan jaringan ini sebenarnya. mungkin nanti ganti provider-nya ya. Ini pakai Iya, Pak. kadang-kadang, beda-beda sih satu tempat itu ya. Ada kadang-kadang simpati yang bagus, di tempat yang lain jelek, XL yang bagus ya. Coba-coba pakai yang lain. Pakai kalau saya di sini Iya. pakai IndiHome ya, lumayan kalau IndiHome, Di sini eee, Telkomsel, Pak, oh Telkomsel. mhm, Iya, iya. tapi sekarang udah kelihatan belum juga tulisannya? Udah. Ah, silahkan, ya. Heeh, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Nanti dilatih shinnya ya, shin. Kemudian, halo. Mhm 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 mhm. Mim ma'in Syur shadid. mansyurra, Oh, mansura. anti rem ini. Mim ma'in shadid. Coba. Mimma insadid Kemudian mang solaha mang solaha min abaihim man salaha min abaihim. Bagus. Kemudian. yauma la yu Yug nih. G. yaum Yug nih. Yug nih. yauma la yu'ni anhum Yug. Ke G. Yugni. yu Yauma la yugni. yauma la yughni anhum kaiduhum syai'aw wala hum yunsarun. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a. Kaiduhum syai'aw wala hum yunsarun. Kemudian Falyamal amalan solihan soalnya panjang. wala Wal ya'mal amalan panjang. fal falyamal amalan solihan wala yusrik Iya. Wala wala yusyrik shin. bi'ibadati rabbih ahada. Falyamal amalan salihan wala yusyrik wala shinnya kurang tuh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kemudian Qaulun ma'rufun wa roknya panjang. maghfiratun Ma'ru. Qaulum ma'ru runya matobi'i panjang. qaulun ma'ruf. Oh Po. ya, Mm-mm. qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqah Iya, bagus. Khairum. wa ma
Oh, dari Ya khairum. boleh dari wa mak juga Khairum boleh, mhm. Ya silakan. khairum min shadaqati yatba'uha adha. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khair. Wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Kemudian Wa wa talhin tol wa tolhim wa tolhim mamdud. wa talhim mamdud. Kemudian Lahu zurriyatun du'afa. lahu dzurriyyatu du'afa. Jangan ada hanya. Jangan du'afa. Du'afa. Ayo tekan. Ulang. Lahu zur lahu zurriyatun du'afa. Heeh, ada sedikit ya. Du'afa. Ada Masih ada, Pak? du'afa. Oh, Mhm. masih ada "ha" ya? Ada dikit. Ya. Ulang lagi, Orang Pak. kalau kalau nggak pakai handset mah nggak kedengeran sih. Udah nggak cuman kan saya pakai handset nih. Telinganya kiri kanannya ditutup. Oh, Pakai iya. headphone. Jadi kedengaran. Iya iya. Du'afa. Ada hanya dikit. Oh, gitu. Du'afa. Ulang lagi, Pak. Bapak. Bapak. La Bapak. lahu zurriyatun du'afa. Nah baru nggak ada. Masih, Pak? Kemudian. Baru hilang. Hilang. Wa kullan darabna lahul amsala wa kullan Head. tabbarna tat Wakulang. Ada tasdid. Wakulangnya ada tasdid. wa kullan Ayo. wa kullan darabna lahul amsala wa kullan tabbarna tatbira. Wa kullan darabna lahul amsal. Lahul amsal wa kullan tabbarna tatbira. Kemudian wa qala Wa qala az-zalimuna in tattabi'una illa Nanya rajulam. pendek. Naknya Oh iya, pendek. panjang. Mhm. Ya, Pak. Wa qala az-zalimuna in tattabi'una illa rajulam mashhura. Nah gitu. Wa qala az-zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Jadi kalau nggak cukup napas, bagi 2 itu lebih leluasa Kedua, napas kita, Kalau kalau nggak dibagi 2 ya. kan kita, suara napas kita kayak diburu-buru akhirnya nanti lihat huruf juga grogi gitu ya. Tapi kalau kuat Oh, nggak masalah. iya, Ya, Pak. Wamang. Iya. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Kemudian Fidyatum ta'am. fidyatun ta'am. Kemudian Halalang thayyibah. halalan thayyibah. Kemudian
Wa ma salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa Wa ma yantiqu 'anil hawa. Kemudian in huwa illa wahyun yuha. in huwa illa wahyu yuha. Kemudian Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila wasabbihu gitu. wasabbihu wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Kemudian Wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Kemudian Hum yanzurun hum yanzurun 'alal 'alal araiki yanzurun. alal araiki yanzurun Illa mira'an zahiran wala zahiro illa i mira'an illa mira'an gitu. illa illa mira'an zahiran wala tastafti fihim minhum ahada. Nggak tertarik ya Pak? Iya, kayaknya dipaksain. Jadi, seninya nggak ada hilang, Kalau gitu. bagi 2 batas Jadi, mana Pak? Pilih. walaupun sudah mau selesai nggak apa-apa kalau nggak kuat. Nah, ini ya kayak gini. Oh iya, Illa illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Sedikit ini berarti buat pernapasan kita, buat seni kita. Ketimbang dipaksain sampai selesai napasnya nggak iya Pak, cukup. Gitu ya, diulang. dipaksa. Mhm. Iya. Illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim wa la Iya, tastafti fihim minhum ahada. iya, yang bawah. Qala Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin. Qala sanazuru asadaqta am kunta minal kadzibin. Kemudian ini wa anfiku ya. Wa anfiqu khairal li anfusikum. Wa anfiku khairan li anfusikum.
fatanfa'ahu zikra. Fatanfa'a fatanfa'ahu dzikra. fatang fatanfa'ahu zikra. Hambus ya, Pak. Kemudian Izas samaa'un fatarat salah, Pak. iya fatorat. Izas samaa'un fatarat. Idza sama'un fatarat. Wa izal kawakibu tasarat. Wa idal wa idal kawakibu tatharat. Kemudian ya Rabbi. Ya Rabbi inna qaumi ittakhazu Iya. hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kemudian Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Min Kemudian min qablikum min qablikum bi ayyi zambin qutilat. bi ayyi dzambin qutilat. Yufuna yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal misaq. Yufuna bi ahdillahi wa la yaqudunal mitsaq. Kemudian Wal jan wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Kemudian ikhfa ini dalam arti ada tanwin ketemu kaf. Huruf-huruf ikhfa ya. Ya. Ini yang harus jelas itu, Pak. Ini yang harus samar. Kalau harus Oh, jelas ketemu bukan idhar. bukan Ada yang eng. apa tadi? Yang eng-eng yang kata Bapak tadi? Oh Ketemu iya. kap. Ya maksudnya bukan jelas. Harus banget ini Oh, mah. harus Kalau banget. ketemu Iya. kap dan kop engnya banget. Famang gitu. Eng. Kalau tadi kan yang tadi n-nya masih ada. Kayak nun mati ketemu dal. Min, jangan ming, jangan ming, min gitu. N-nya masih ada. Min Kalau ini n-nya udah nggak ada, langsung ke eng. Yang abad yang jauh ya. pamang. Famang jadi eng banget. Kalau ketemu kap Ya. dan kop engnya banget ya. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Famangkan Famakan
khairan katsira khairan katsira wa fakihatin katsirah wa fakihatin katsirah wa la ta'lunna 'uluwan kabira. wala ta'lunna 'uluwan kabira. Inna inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in. Enggak ketarik, Pak. Bentar, Pak. Harusnya Astagfirullahaladzim. harusnya Bagi di dua sini. bagi dua. Nah, Inna makkanna lahu fil ardi fil wa ataina. Sampai situ aja. ya. Ulang, Pak. Ya. Bismillah. Inna makkanna lahu fil ardi wa ataina Kemudian min kulli syai'in sababa. wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kemudian Ya ayyuhal mala'u inni ulkiya ilayya ilayya kitabun kita pendek. Ilayya kita. ilayya. Oh, ya. Ya ayyuhal mala'u inni ulkiya ilayya kitabun karim. Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Kemudian Iza ja'alahu naron qala atuni. Boleh di situ, Pak? boleh. Qala atuni. Boleh ya. Mm-mm. Qala atuni ufriq alaihi kitra. Iya. Idza ja'alahu nara qala atuni. Qala atuni ufrigh alaihi qitra. Kemudian In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Kemudian Fa in fa inna lahu ma'isatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tinggal dilatih aja nih. Ini tanda-tanda wakof ya. Kapan Iya. kita boleh berhenti, kapan kita tidak boleh berhenti. Kalau mim mutlak berhenti. Qaf lam ya dihentikan lebih utama. Titik 3 boleh berhenti di salah satunya.
tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Jim boleh berhenti, nggak berhenti nggak apa-apa. Lam alif tidak boleh berhenti, adamul waqaf. Shad lam ya al waslu aula, disambung lebih utama. Kalau nggak disambung nggak apa-apa, cuma disambung lebih utama. Yuk yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wes, ini belum baca-baca ini, Pak. Oh, tapi Bismillah. pinter hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawal anhum. Fatawalla aja dibaca. Fatawalla an. Oh ya. Fatawalla anhum. Fatawalla anhum. Yauma. Fatawalla anhum. Kemudian Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. nukur pendek. Nukur kenapa Iya, panjang? nukur. Oh iya, Pak, pendek. Hmm. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Nukur. Nukur pendek. Nukur. Namanya panjang terus ya, Pak? Iya. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Nukur. Kemudian. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Kemudian. Innahu. Innahu hakimun alim. Innahu hakimun alim. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Afala tazakkarun. Afala tadhakkarun. Kemudian Illa il ilam langsung nyamber ya, Pak? Ilam, Pak. ilam, Ilam. jadi karena ketemu huruf Il mati, jadi langsung. ilam ra'atahu Ilam, ya. ilam. Ilam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Ilam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Kemudian Dzalikal kitabu la dalikal raiba kitabu. fihi. Dalikal kitabu. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Iya. Hudal lil muttaqin. Mm-mm. Dalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Kemudian What what's rukil bahra rahwan wan salah Pak. ya, What's rukil bahra rahwan innahum jundum muqraqun. bukan muk tapi mugrokun. Oh iya, ah iya Pak. Mm-mm. Watsarukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Watrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun. Alhamdulillah. 21 dulu ya. Nanti 22. Udah banyak kemajuan, tinggal terus ulang. Sadaqallahul Bukan sodakallah, Ya Pak, sodakallah, makasih banyak. sodakallah,
Shadaqallah. Shadaqallahul azim. Iya, jangan Gitu, Pak. sodakallah ya, iya. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Shadaqallahul azim. Iya, terima kasih. Billahi Makasih taufiq banyak, wal Pak. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam.